Assalamualaikum. Dokkala ka wonti ba meden sami nyameden jamni murade mo do hande kadi witidi haray dum do. Assalamualaikum. Fatu fawe Allah. Hey. Ene wona Allah lu ma o bobo. Koy woni halande. Wona Allah lu ma o bobo si Allah itti o boba wata wadde hore ma doyi. Fawda e Allah toro Allah yalla lo hundi ko lutata urata barka. Immo. Dile de se calmer. Dieu. Somma il n'appelle pas. Maud Manodali. Elle m'a dit hier que son mari l'appelle. Mais elle ne répond pas. Parce qu'elle m'a même montré les appels. Non, ça va? Ou si au téléphone, ma dara sento modima. Pourtant, mon téléphone m'a en fait tout. Son mari l'appelle. Appelle. Mais il n'y a pas de crédit là-bas. Votre correspondant est occupé. Rappelez plus tard. Merci. Your current mobile phone is switching off. Please call back later. Thank you. Le téléphone mobile de votre correspondant est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Merci. Joni modi ma ala de ko ko wonde wadde. Demande la sienne n'a pas d'autres parents qui Ala, elle n'a pas. Do mari musibbe ko nakadi ga. Meden doni meden ka laptan. Allo. Men no don hollugol no. Biddo fato feddini. Bay menen gila o hebi o bob makko. Modi makko dojimo kadi engal. Jaaja makko mi noddi mo telephone fi yo humpito. Bay mo addi biddo makko macci biddo makko ka ango tefata o ƴewata mi noddi mo mini joni o ar fi yo ar o wona takko miya makko o operama. O andi ko min to kupi telephone dum gila dum o ramboy numéro am men ala humpondirde. Jonna men addi biddo makko ka laptan gabe operi bobon. Hari bobon hay fi few. Ko hekkanki be noddi lantami do kankan be dila wo fatu ala jabude be treta bobon be wadi bobo rakol jare o itti rakol jiro bobo makko attake rakol docteur be songo de makko murad mo juru ala ko men keta ci impossible ala takko ko mi do hando e kankan do hando pardon e zede kori hande non bobon feddini ko ni hare ko muydi ala ko ni Allah woni ko muyidi jonno menen ko me way ko wallugo lo piji gon to me wata ko yeso fiyo dilato men tanti numéro mo makko impossible ala feddude numéro no dali wala hon pondiredi few jonno onon ko Allah walli hari bi o numéro mon no feddude onon ko honnu joganyum faatu Jonno ko waruto. onon ko honnu jo faatu Min ko mi kena makko ko jaaja mabbe min mi jogi jaaja mabbe jano. ben goto mabbe Min ko mi kena makko ko be ben goto. awa Min ko mi kena makko o ando yewno do nyande go ko ena jutno do ari do sifanade me fifa problème fato. Aw. Hari men hari modi makko andinali on jibini. Modi makko on halare o de kame fiu on halare o do. Dangana on kitade fiu. Tuna ko wonde wadde fi fure yo. Wonde fure o so hebi fere matri boton. Ko mi are ne. Are mo ni ko sabun. Harame wala wattinde o fure ko nakri ga onon fami makko goto iyali o bobo ben makko kadi la même chose. Non so noddi numéro ben makko wala jettude. O wawa addude ha da. Ko no ko ma humpondire men anda konto tudi do fewti ka. Non baare be ko fejini be o wattine. Eyo. Wattine hare ko min autorisation yo watte.
ari so ngari ka wala ontuma ala uru kano no dimo ko ala mo pitale jaje mako ala wadi on dila minge humpo diri ta ko mi wadu to onon ko no makete do min ko jarno ballo rete aw jarno berte hay non kanyum faatu joni ko on to me wata mo nabude ko be na umo hanka mon berte ya ka ko honno no ngata mo berte ya ka ko ala jabo fama de lonto faatu on gari fi faatu ko berte ko modi o kadi no o kay no opéra ni hay dullan nali sellude kankadi mo do joni yettire faatu nene nina allo oui faatu na laton ay sela awa ande ala jabude famde zebe gari fi ma ala jabude yettire faatu nene beya ko yalla ko nane Gondina. yalla gol monyo alla lontin ko wurata modima ala jabude famde ko wondu madi Mi andai. ida andi hay onon hidon tawti ko wadi ko beya bay ko non jeey faatu odi makko si anyimo be ngode makko ne nganyimo ko no wata wonirde hande worbe be ngande sala dadi do hande ko fusno wallahi ko jaada makko kadi woni alanya o ya maryama o alanya on kadi no murtiri men do yaari kabadunki eyo ko tonde mi nabiti mo no mi hira mo mi yaari mo few joni on halani faatu do joni e wattinay ga ka ko honno mana allo oui min joni so hebi fere kasur ron tan surre tahotani ma ɗum onon mbay min humponire mon ga hoɗo ton berteya ton joni informa menen ɓe ngure mon nden berteya ton hollon kadi ha ndaro si tawi ko taxi moto iɓa berteya ɗo yaka maɓɓe fuguñe ka ko on to kañum modi makko woni mene men yi goɗɗuñe jirol mon ye faatu añe modi ma mi nanali haysi ko taxi moto wata ettade men ɗon naɓa noon men kam modi makko fiyo ɓen humpodir haysi ko taxi yo ya menen men yoɓa ya informa o gorko modi makko ko fuguñe toon min non la mamu ni ara ko fiidu walla nabude berteya ara ko fiidu walla nabude la mamu ni joni info so taw hapoto mi humpita ben ton awa waɗane men ɗum ɗon joni aw joni ko yaw naɓa noon men téléphone o humpita ɓe berta ko ɗo fuguñe to réseau ala yaw yanon men ton kadi holtanon men yimɓe ɓen inno woni ma ɓiɗɗo faatu on feƴƴini dara si humpodira e gorko makko o ngawa eno wona woniri wo ko jeeyo boobo Allahu akbar awa de sorte la femme de Fatou est décédée, toutes nos condoléances à sa famille et puis à elle-même et à tous nos partenaires de confiance. Franchement, yo Allah yafo bobo yafo domo yafabe la lontin ko wurata barka. C'est très triste mais on n'y peut rien si c'est pas de rester derrière la volonté divine. Nous sommes à Conakry et puis c'est ça. Non Allah subhanahu wa ta'ala. Ko Allah lubi en be bibbe men. Nyande kadi o detiti be wo ko e wonu baaw muyde Allah de. Ko dum woni juldo. Goddo sino salli gaade rewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ko hebi o yondinoto. Kala ko hebi o yondinoto hara tappali buse maade. Allah hidaadi mpiji fot wulla tappa on unna ko hani no. Kala ko goddo hebi ko yondinano Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames, messieurs, au revoir.